yenye jan yeni kraten so ye wonya minti enya pimna nyami ma instruction yenye jan yeni kraten so ye wonya minti enya pimna nyami ma instruction Techiman sema say Techiman sema say di yehutera di swa say di yehutera di swa obemana bufuno So ye wonya miti ye nya pimna nyami ma instruction ye chen ye ni krate so ye wonya miti ye nya pimna nyami ma instruction say ye Techiman sema say Techiman sema say di yehutera di swa say di yehutera di swa obemana bofuno Adofonom obonsama sai okon kese wo yenso nanso yeni akodi biara gise onyankopon twedi ampon kwame tete kwafra mra nyankopon nara yakodi ye miensa pe ene se yebebo mpaye na yasre ne ho ahoden ne hunumu afa yebesua nasem na yeyi ne meni ye di akire amansan se yeye saade yi a yebedi obonsam so nkunim yeni sika yeni dwete yeni kwabren so ye wonyame asemti ye wadie ho ahini no ma ye wadie ho yeni sika yeni dwete yeni kwabren so ye wonyame asemti ye wadie ho ahini no ma ye wadie ho Techiman sema say Techiman sema say ye ho free boni hwa say ye ho free boni hwa obema na bofuno Techiman sema say Techiman sema say
radiswa Seyedi Nehuntwe radiswa Obema na bofuno Abe kwa jienda Enunti yenya pina Yamima yinstrosyo